تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خودتا سو تفکر بحال خدا را جارك دي سر اكران رهبر تي في هو ميواني و سيدا من المد حضور و حاضر سيدا بخيراتن خير اخذ الله باخذ شارسي جمعين تماشاوان هجا برسي خود سر يا تلفون و كانوا ببرسن سيدا ان شاء الله برسبا وام بزندي بده براستي انما برسنه قرتيه معلوم سيدا قربانتي اذا قربان نسبيه ولاتي مدى فان سالكي دو سالي داوي ده اما عملك ورتكر اي حيوانا حيوانا شرجي وعد كدبيت وي حيواني بفروشه من ازبكم قربان بشتيم شرجي كربي و گوشتي زده چدر كد ام بين 45 مليون و بريود ده گوشه قربان ده به و بيعي قالوا چوايه و چواله مددك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين معلوم أفرطنا حيوانا بكيلوات وجانلي بفروسن يا بسي سرجي بكن غوشتي بفروسن المسألة كي نوتشي بيدوي عصر ذا كتاب ما يبري بحث لكن مثلا وهبة سحيلي فقيه عصرية يعني قرت سرقند في عصريدا يكي وكي عالم الفقه و كتابه كنا مسنا وكيتنا او دبي قصة ولا رخ عبارة كدبي بيع الخروف بالكيلو جائز لأنه كان عرفا فروتنا كافرة الحيوانة بكيلو جائزة بيع عرف تيجي في عرف جائزة مثلا يعني أنا مثلا قاميون حيوان ودسر قانتر 10 كيلو دركت tabi sakatat iş ticaretken kilo yükemdiken evya merik qabdike caize. Ya da beje mesela abi hayvanı bedemel bir kilo 10 kilo bir si kağıt. Tabi bu sakatat ticaret xine o tabi evci kabul ke 10 kilo derken hayvana xudugre de beşerket ve kurban evya caize. Çünkü qabd şeydi ve nakl şeydi. Lakin kul beje zevi hayvanı bedemte ya hayvana xub demin çen kilo avet vakti mesaj zekir gori kiloya goştiyi az mesela kilo pinci kağıt para bedimte. Evya kurban olarak nabe. Çünkü devrt çene nakl tene o vakti kurban gerek xoyin ser nabe xoyi ek kurban ser zetke gerek xoyin ser nabi bir. Üç ay ne bir mülki sida. Nebiye mülki o xoyinci her ser nabi nat yareten mesela de çen kilo bir o bugün mesela dağıtım 100 gün 10 kilo derken ve kiloyu bideki. Aba kurban sen nabina de şerdik. Koyun sen nabina de reyten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam de roza ida kurbanı kesin kare hayır ki mastır koyun reytin ki bigre. Yani Hazreti İbrahim tabi sünnete Hazreti İbrahim'e Peygamberime Kurabiye Kurayı xastiye derya Xuda da be emri Xuda Hazreti İsmail şerdir ki az bu sünnete Hazreti İbrahim'e o Peygamberime mesela her idida dıbarana şercekir ekber xu her mal ekber xu o ümmeta xura ekun kare bidin evya vakta ku nebe ivi şercekir sernavi ne şercekir xoyin sernavi ne rete hep kiloma goş bestine ve karal qassab mesela em bizin hayvan ki 6 kilo ya 6 kilo goş bestine evya naba kurban yani gere xoyin beyretin izberwi havay Melese. Ezberwi havay yani evyanet kurban olarak vakti ne kurban ve belki sabe vakti biz goşt körüm ve akda selami ze efka goşt 10 kilo da zeyt körüm goşt pasip kör lakin kurban olarak yani vakti biz bir kiloya evya çene abi. Melese ad diyor ki çıktı keseda. Goşti ve züddin ali o sakadatı ve çelmeyi ve jeder seri kelle paçevici ناخن بازاري او مثلا انا بالشرع تتشكي حيواني يا قرباني مثلا نايف روتن مالي فقيره مرن كره بابيجه جربه ملكيتي يستو جربه ملكيتي اي ديجي مثلا انا دولينكي جيال سالي باتيه اف سرو بيو سقطات هور روديا دافيجن حقي فقيره يجن كارن بابيج او برا بدن فقيره بو ملكيتي او دافيجه برا دافيج جبروي هواي يعني في توصيه الملت يتكن اف şercekirna kurbanı ser kiloya hayvan da mi şercekin 10 kilo avet emi peritebden de ve kurban ev nabe kurban yani biraz sanak yani veli hunka fetva dabeji fetva hayvan bir burası fetvadan bir delil xabinin yani bir delil milguyi delil ana mesela şer'anda şeriatı da mal ki kemer flo devr
şart-ı bey'iye rukn nine lakin qabdu devr şart-ı bey'iye vakti ki hatta qabl neykirin benim kitabı şeriat yazdı Seyda, devre- qabl el-qabd min zaman el-ba'i Çiğci meçhule, semenci meçhule yine. خو سمن مجهوله یک دت سنه یک جی قبض چه نبیه سمنیه چقا چه چقا Ne belli? بلینینه و قبض چه نبیه her düji Mülkiyet çenebi. Geçen sene mülkiyet çenebi. tabi mülkiyet evci yani mülkiyet tam çenabe Evci çenabe. evci çenabe zberviye bir nabe be zberviye havay zbu kurbanı çenabe ana ne kurban beci psi goşti de hep razı bu ne Öyle uzrat goşte. ev goşt etkere lakin kurban da mühim ev hayvan ki sernavi ve iyavi or sernavi xo xaynayı berice dvi havayı da Yani göre hayvana sağ sernavi beşecek. Ne hayvana goşte sağ evi. ve ivi o ev şerceke xayn sernavi beyretin o he ev Böyle Seydem. Seyd temaşaman ki mesele hatı hazır az bigirim. Ja Ankara kerim ke hum khairatın. السلام عليكم. Aleyküm selam. دائما عبارة بخير. Bخير selameti inşallah. أزداد ستة سيدي ملايين ورات نشم. Estağfirullah kerimki. سوري كنا هبو Bele. در حق لميجا تسبيح هذا. Bele. niye çen rikate ve niye tavi bıçağı boyutu darin. Ana televizyon tüm der ve mevi sezdekim xera imana ve de telefonu da za o bukum Gere anam bersivayı bidin. ebeli bejin za başladı. Tamam kapı sekine. Ben Seydem kerimki. Mece sırat tesbih çağır kate. Yani gelmem dırk adam kına ve nabek. Ve çağır kate. Dırk ayrı, dırk ayrı. Her rekat ki de haftayı pencere Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber de her çağır kata sesat cara Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah de gotin yani de hadis ki peygamberimiz medve Şafiye sene dodot ki neyse. de do hanifiye geri yani yok dibe çağırat aşağı ki ne? geri do be. Bele. Yani dibe peygamberimiz Hazreti Abbas hadbe azistara hediye ki bidimte kari harub ki kari mesela haftayı car ki kari mehicar ki sari car ki kari ömre kadar car ki ke ve inşallah Xuda daayete yani günah afuf ke. Devam kır inşallah. Hatta İnşallah. ihtiyacı ki mer Xuda ha ve mer çar ke sar tesbih ke o psi daab ke arab dibe ihtiyacım baqadini iz qada hacat ara per faydalı. Bele Seydem. Vata seyda. Ka kerim ki bele. Vata dışına ruku aynı tekbir dinetene subhanallah elhamdülillah ve la Ana ilahe yek illallah ve bazda car eni tebde car. Vakti teniyeta khani Şipiya bazı edade. el piya vakti teniyeta khani te Fatiha bkhayın. Düle süret bkhayın düle bazda car subhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. Oyuna güçte. O çur ku'i o rabi hatta vakti te secda dediği rabu te deh car bej herayi piya. Bele. tamam o kadar kere Ama hadi ben de khayri hoşide inşallah. Seyda kurban ya evce goşte kurbanı market froşun. Persek var hatiye. Evçe de kurban. Market goş diti nayfrotin. Yani hayvan tani mago gere khoynavel sernavi khoy beretin. Ku yeki fakir goşte befroşa markete pisi goşte hayvan. Bana bu kurbanı evçe. Kurbanistan yani kara befroşa. Bu da market indi ser hesabı befroşa lakin market her goşte kurban befroşa بقدر kiloy hayvan ki befroşun be evya kurban emne necay nabe kurban. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam de yeki ki beril meja ide hek tab nabet ya hayvan ki şecik nabe kurban işqa goşt ki işqu mala khura şecik ne kurban. Yani ana beni her ibadet ki vakt ki है. وقت الميز نيمر الميز الميز قبول دبه وقت حج نيمر هذا حج قبول دبه يعني فانا جي اف قربان جرا وقت هي روزا عيد بستيكو الميز عيد ياد كلام پیغمبر بي ميانا الميز كن دويدا مي قربان الشرج اگر هنكي جيها مثلا الميز عيد لكن مثلا اللي بدري اكتنا بناقي الشر جمعي او الطاف داري بسيك طاف دار كد وقدر يدرك على الميزات كنا او قربان الشرج مذهب الامام الشافعي حتى روي عيدي والسيرو بشي عيدي ايام التهجد كتشارو روي تشاراجي مركار قربان السرزي بك Gera Şafiye nefsi. حنيفيا دبنا درو بشي بك سيرو Şafiye çağır, çağır. تشارو يعني اما زي امام احمد بن حنبل يقي تشارو لكن زي امام حنيفي دبنا سيرو يعني روي عيدي ودرو بشي Dur böyle. Seyde hayvana mazın şartı için ne geliyor? انا حيوانا مازن دواء وتشيلك
Evanaş haft habrad bin. Li çilek u gameş tev yani kemeri hükmü. Ya deve gerek beyin salı kadiye belki de salı şaşa. O tabi her hayvan gerek gor nime, sakat nime. Mesela ziyade zayıf nime. O mesela evk nime, gurri nime mesela mezi İmam-ı Şafii de İmam-ı Hanife ku gurri be sanneke goştu be. Lakin mesela mezi İmam-ı Şafii de ev hayvan gerek goyu nezikiri be gerek mesela dirane tevnek hedibin. Vücuda ki sağlam be. Yani gerek sağlam et çünkü hediye olarak melbisine huzura kadar. Psikoloji huzura kadar gerek bir kusur be. Ama dengi mezhebi İmam-ı Hanifi de İmam-ı Ahmed, İmam-ı Malik da bir goyu ve hatta nivici zikri be be. Lakin İmam-ı Şafii ama hinki zikri be çena be. Go zikri. Lakin tabi ana melbine pri hayvana goyu van zikri ne? İşaret keselim. Melbukare taklidi mezhebi İmam Hanifi van İmam Medeni bir kez ranak. Lakin davar gerek 10 salih kadar bin ketbin 3 salih. Pes. Pas meşin sal ki kadar ve ketbe 10 salih. Hatta mesela meşin berka şeşmeyi. Kulgır be. Mesela yek salih kuvvekan khoni bike şeşmeyi bejdi be. Bizim mezhebi İmam Şafii de gerek 10 salih kadiye ve ketbe salih siyah. İmam Hanifi hatta İmam Ahmed bin Hanbel evcid bin sal ki kadiye ve ketbe salih bejdi be. Yani insan ki taklidi van mezhebi dinip gel guri van kurbanı şercib ki İmam-ı Şafii men qallede alimen laqiyallahu salimen. Ki taklidi van İmam-ı alim müstehid iktabi alimi hak bune ev ibadeti kabul. Böyle selam mesela ve dahab telefonuna yeked doy zaman bıkırım. Biz Diyarbakır kerem ki umkhir atın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam denge dengi kurt yemin. Çavar hatı seyda. Hamd khuda muji başın. Elhamdülillah. Kudeşler hazim. Bele. Gazı mani Burak'a tişki seyda savazıkım. Mesela Burak'a dedim belü kiriyaz hanifi mi? Yani babı kuradı. Babı ne rahmet kiri emkanı koşu ve bu hıyanı kanın. Yani sen ayı babi hoş harcaydı ki. Arı sen abi babı kuşu. Evet. Kamesi yaparsın inşallah. Tamam kardeşler. Anati khudi bin khiri khoşide. Ji Bursa'ya kerem ki umkhir atın. Bursa. Alo. Kerem ki. Çağırıyor onu. Elhamdülillah un başın. Allah bağışlasın. Kudeşler var. Zivi. Ka kerem ki. Soru ki Seyda var. Seyda sana demeden Zivi. Allah cevher razı be. Bele. Karanlığı özünde de bozulsun ki çevriye desek ki ama bu ki sana devlet daha mekiliye desek ötün nabat alana desene ya. Ama cinamı cümle bir düşman. Ali. Ya fırsatı çiye. Lebe. Nugup Suriye'de çiye Suriye'de. Emsiler ben çiye. Soruyanın evde maliye ama bu 2 saat çöpsale devlet ne desek ki tu nabat alana desene bu şey hep sana cümle bir düşman. Ka mesela yaparsın inşallah. Haberi. Vakit yaparsın da ne? لا غير يتسمى فرسي تعطي لجبونوي. خدي حضور اتفاقي جنابه اماناتي خدي بنت خيري خوشيده ان شاء الله. آمين خدي سوا زيبا خدي إمام ده. اجمعين. سيدا جو بوراق اجبابي خور شرجيكم يعني قرباني. Böyle. قالوا goşçu imkanın bakın. Babi rahmet kiriye. Ana babi rahmet kire pri almad ben yeki gümberi be vasiyet ne kire melun kajara kurbanı şercib ke. Ama ekseri almad ben dev babarat şercib sadaka. Melukar kurbanı jaran şercib ke jo kun nezir bikin karım khun. Nezir nekni inşallah az kurban ki sünnet khira babi khoş şercib kim ve çaxi sünnete karın şey. Yani a babi wan be ev karın bakın sida. Yani vakti ku ev sınıf ki ev dedin aslında ev yavane. Her sen abi khud. Sen navi babi khudun lakin vakti ku nezir Bab vasiyet kirbe sida godi kurban kişi. vasiyet kirbe un karın şey bkhun. Ne kar? وسيات كد لازم نكرن جيب خن كد خدمة فقير. Gade balık jini karın bakın. نعم كر. Ne bu? عائلة. عائلة تابي الجوري مذهبي إمام الشافعي كده كو فقير بن أو عائلي بن كارم خن. حتى مثلا ديبا بن كارم خن أما مذهبي إمام حنيفي ده أقصن أوكي يعني مثلا أوجي عين نزر كربن كل لازم كربن كارم خن. Ne karın beni? Sida go hayvan bu jo balık kiriye şirayi heye. Galo şiriyi kanın bakın. Yine haya idi. Hatta ki mesela şerci ne ki şiiri on karım khun. İlk yani fikre. Yalnız ki berhak merka çebi ve
Evci او kurban. برخيزي او جي وقت كوي حيواني ما بكون قربان او جي قال با قربان يا قال او شرجي ve ya جبيلن صال كارني حتى mazlum bu kurban olarak şerci. Yani kurban evci. Kurban yani. Zeda Gerçek evci güya kurban. yani. Zeda go pilagam esisal zevci me da nabena met şkütür nebiye. Şes hafsale bir cümlemin yani aram men hoş naberame. Yani. Debege silahı beşmere. Ana Türkiye'de de kanaat edemem en az nivi milleti Türkiye yüzüne xo nabevan naxoş. Yani pri fitne ve fesadi ve harabi ve günah çebune o itaatsizliği çebiyana ki em bera emri Xuda ve peygamberi xo cibinin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dibe mirara dibe çe dibe hayrukum linisai en qanceva kuş bireke xura qancben o peygamber dibe ene hayrukum linisai navada en ekber bireke xura qancen ez yani hatta bireke peygamber Aleyhisselam dibe me ne dik roki peygamber me tişki go çmakir me nekra go çmanakir o sa ahlakı peygamber çmara qancım o peygamberime bir bu hatek miru birek herkese betri ihtiyacı olan güzel saygılı, sevgili ve hürmet ve muhabbet ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de birek eğer yekse Şam'ı ve ashabi ki rekulu de millet putara secdedim diyorlar. Her Medine en qanci insana Hazreti Peygamber azizler secdedim. Şam'ı de zıvrat Medine Münevvere Peygamber ve ya Resulullah min Şam'ı tişki avani misalata ve işte secdedim. Peygamber Medine secde khas bu Xudaya. Eğer ki caiz bir insana ra secde bebra, pirek meri ra secde bebra. Benera Peygamberime de qancı ve evmiş pirek ra qancı ben o pirek secde ve meri ra. Benera teşvika Peygamberime ku meri pirek dedi la hadu ve telefon gibi em bugün mesela hiç yüksek. Cumhurşe kelim ki bخيراتن. سيدة عبارة وبخير. بخير سلامت inşallah. سيدة ما قلتي مثلا في ايوا من تريا ناوي خديت هذه قربان بدم. اتشا بدم. Da gotezi kurban evde ne olsa? Evet. ما قلتي تريا ناوي خديت هذه قربان بدم. مرد تشا بده تقارب بخواه نخواه. Kâme seda pırsı inşallah. تمام. Amanete Xuda beyin xeyri hoş ede inşallah. Seda kerem koyun mesela. Ya tabi meru pirek yani ana insan bavi xo xeyde dedi di insan en perkum hürmeten semer lazım diye düla bavi. Karış diye xo dur be hev nebis. Bavi xo dur be paşe be halal ki lakin meru pirek la had bin vek vücud ki. Vaktna beynama ne artiye ve kinu buğdu adavet hebe hazur hayat jwanat me. Yani ana insan ki dedi haddi buluğe kingi şab zevce mal ki çeko pireki ahlakı temizu be diyanetu be qancı vine o mesela zaruki nesl ki qancı çibe. Pirek mesela vakti de haddi buluğe cabe illa ki genç ki dindar, ahlaklı, şeref, hasiyet vine pirab zevce o tediye terka diya xo babi xo birey xo aile xo teftke sed binisya merde esemişti be. Vakti ki mer zalim be ya pirek fasık be cabe vander be merli derva çavil hinkabe pirek çavil derva hinkabe ka evya meranti jlantiye evya insaniyet evya huzure beni rana de memlekete madaj bu yani dane du kültüra Avrupa pirek hurmali khura ismali belki doğru diz kusmeri khura çenake xo mesela مقیاس عشناک لکه دری چارشی خلقی را خو boya خو مقیاس به عیش که خلقی خریب را یعنی ترس طبیعته yani birek mir kirar zevcet bir zina meri خوی hatta Abdullah bin Ömer kore Hazreti Ömer diyor bireka me khusmara çetke bu hakkı khonak ve nek ve selmin ezi khusira çetmice zamanı madam birek khusmeri khura çina ke der va khus khalqi ra çetke O da hep koçe gort. İkunna ahlaki İslami bin. Yani bu hayat ters bir. Zbervi havay meru pirek levnak. Teri her rod ve kadınlar karşı şiddet. Halbuki ev kadın erkeğe karşı şiddet beni pıryon hene mesela fısku fuhuşu pistiya bu dostaniya bu gayrarat kin ve etküzün ki kunna hayvan be. Ne canavar ve ki pirek akut güzel. Yani tabii ki sarhoş. Sen de ev cameri neviş bevecer şekri ben. Juvan navan karar. Yani ana ev nevistu sihr caiz çeydi bin yani mümküne. Helenki sihri çerken Xudai Teala ve yufarrikune bihi beynel mer'i ve zevci. Yani bir sihri yani hatta meru pirek zehvedin berdar. Yani car ki hinkiyatı ban meru pirek ki golayın 6 sale 6 zarki mene
بیره گو میریم ته هنداره از کار هندار بسم یار تنورا دار آرزیم یار چمنا حیوان آخر دار آرزیم و گو سیحری ما چکنه گو خسیامی چکنه و آب دیا زلامی ویز گو اوی چکنه جو توی بردی یا تابی مهنکی دعا جان چه او کنم سنی پای چه نبود نظام چین چاکر سیحر عالی بردان لا بیره و کومیرش هم نفرت بکن و اویان پرچه دم اینجا اینکه کجان نرتی بکن حسده بکن چه بکن چه دو لکن دائم آیت الکرسی فلق ناس و دعا بکن خدا حسبنا الله و نعم الوکیل حتی ایک سیحر لیچه مرد گویی دا آزام بده فایده لیه ایکو جن بگیجلی مرد گویی دا آزام بده ایکو نظر لیک هوا azan beden Suriye'de felak, nas, kul ya eyyuhel kafirun o Fatiha ve ayetul kürsi. Bu Suriye'de her insan göre daim ju muhafıza cinnaz, nakhaşina, cinnazar, sihre göre insan koyuyor. Böyle şeyden. Sida gomgotiye ezra khode de kurban kişercekin. Böyle. O meşercek inşallah dibi. Evet. Dibi gelo ve çay goşe imkanı bukhun nikarin dibe nezir, nabe nezir. Ana kurban mana takarruba bal khudava. Nisbine bal khudava. O kurbancı ila kurbanı. Ana memleketime mesela milletime kurban tadı kurumuş askeri verse kurban gibidim. Nakhaşe min baş verse kurban gibidim. Ya filan işim bir kadar kurban gibi. Azim memur kurban gibidim. Biraz sadaka gibidim. Aslında ne kurbanı? Kurban de roja idi da ya pişti idi merfşedik kurban evet. Kurban ilallah. Mesela udhiye. Dedi naf ki nizmen naf ma kurbanca prid bezin borak. Avana tabi ikti roja idi da. Tabi ana millet kuruyor filan şişe filan kurayım rahane kurban gibi sadaka gibidim. Sadaka aynı vakit kurbanı vakti nezir biki ya ki nezir biken karşı bukun nezir jine başa. Bir nezir ne gün ki evci bukun o mesela Peygamber medve nezir mali cimriyet eder kısın. Yani inşallah Hüda Teala şifayı hatta mesela beri evci ne kine ezi ava kurbanı yani sadaka edin ki Hüda Teala bike şifa jine khasim rab beri ku mesela ihtiyaca mer bakada mer sadaka mesela ve necbu ve godu da iyi de ادرا خدا دید قربان شد. Eviye kudu bu da iyiydi da. iyiydi. Kudu iyiydi ve tamam. Kurbanı peygamberime. Demen nezir nabe nezir seyda. Nabe nezir. Kubeyce limin nezir ve vacib ve farz ve zi hayvan ki bikim kurban ve varız. Ya kudu zi abi hayvanı bikim kurban tayin kere evcidi ve vacib. Beni nezir biddit işte çeydi. Tayina hayvanı bikim nebi inşallah. Nebi kuda hisbke. Nebi kurbanın sünnet ev vacibeyi şerci bikim. O yekjil min farz be, vacib be, nezir be, lazım be, zirva kurban geçecek mi? Evcil be nezir. Ama her diyeci nikarezi goşteyi bu khub, nikare bida ama şey var ne var? Ve godu dra khoda zeva. Ezi kurban geçecek mi? Ruha ile ma hayvan ki bigre geçecek ki ev nabe nezir. Ama mesela vakti gürcü bir kurban ki sünnet. Yani evya daim emdi beyzin. Bu hatır ne be nezir. Yani ev çünkü o per hassas. Ama az abi hayvan mümkün kurban indi bu nes. Gene böyle zeve hayvanı kurban ki sünnet. Ya inşallah zil ide şercibkim. Ya ki Xuda hisbke zil sadaka olarak ide şercibkim. Yani hoş David'e kesin خلاص. Yani ev yaci tabi. Valla delil evici min ne diytiye. Lakin bütün alem bütün mezhep avsadı. Alem böyle geçiyor. İcad ev koy içen nizam yani hem avsa hassas hem avsa zeve hayvanı kurban. Sen ittifak serçebiye. Evet. İcad demek ha. İttifak ulema şey bir halde değil yani. Seyda yek dibe hem meşt ki hem küfriyat ki yani Xudeş peygamber galo bir durma içi. Ana küfri yani kelime küfri diyor navi pere. Yani kelime küfri beje limeze demel limez. Xuda azze ve celle diyor inna salate tenha anil fahşai vel münker. Limez nehya khoyekes fahişat ve münkerat. Fahişe priye ek zaman. Fuhuş yani nedir reda kelimeti yudun o min keradu günah yeki kulme yjibke o van günah ke demen nizan meşkirat ke yani ana pri ehli mezi kulme yskun vallahi nizan sen küfriyan mukaddesat da o Xuda peygamber insanlar küfür küfre pe kafirdi be lakin ana mesela inkene çere din ki ad dini te ve imana te ve yani tabii ki kitabın maksubi yani inanca da akide de batıl ve pe kafir nabe lakin bara ev dini ve İslami bir kasb ke kafire. Haberdan din beni erkan-ı dinime erkan iman şeşin. İmanına bu Xuda, Peygamberi Xuda, kitabı semavi, bi kıyameti, bi cenneti, bi cehennemi, bi kaderi, evanane iki evana küfür bike çağ kafir nabe. O mesela erkan-ı İslam'ı peynce, rojil, meş, hacı, zekat, kelime, şehadeti,
جریوانم که چاپی کافر نابه یعنی واجبه ایمان آنیا و باوریه که وانا امر خدا را انسان فرضه واجبه از بکن ایجا که رابه وانا کفری بکه او کافره تا بی وقتا کلمه شهادت توبه بکه استغفار بکه بیدیسا مسلمان دبه لكن تاي بري عالمات ما او خير يكري حتى ويدري تبت شوت Maalesef. Adam Müsaade seyir telefon gibi mesela mı bugün? كلام كان Mersin'e kerim ki onu khairatın. Mersin. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Heh. Ya bir sorum var, hoca da soracaktı. Televizyon sesini kısın, telefonla bizi dinleyin. Heh. Tamam. Buyurun. Bu hutbeden sonra okuduğu ayet İnnallâhi emri bil adli vel ihsan o ayeti okuyor ya hutbeden Evet. sonra. Evet. O peygamberin döneminden beri mi var yoksa sonra da? Seda'yı soralım inşallah. Heh. Var mı başka sorunuz? Yok. Selam söyle. Allah'a emanet inşallah. Seda go hayvan ki küçük dehab kar mı ortacı o kurban? نا حيواني بتشوك يك سناوية كتير شجكل أما كارا صد حبي حزار حبي أرتاقي خيرامن لكن سناويان حيوان كي بالدحبة قربان ولا ربي شجكل نابه مثلا تشيلكي حشت حبارة بي شجكل نابه جرى حفط حبين مثلا بينش حبي يمكن سي حبي تبس خابكن تشيدبه لكن وقت زيتري بي صايب كن قربان شنو Yani hayvan küçük her حيوان بتشوك يك يرى يك. أما يدني بك أرتاقي خيراخو خير سواء abi. تشكينار Kuvvet ve khir abi. أدوى خيره Seda dibi ev hutbe ayete hutbe. İnna Allahi emru bil adl. Dibi galo küçük vakti. أنا بشتي وقتك مثلا حضرتي علي وأموية معاوية ده حرب تشيبو Böyle. يعني خدا محافظة كي اقتدار كدستي أموية لسر منبري حتى كتاب تاريخ دبين سر حشتي منبري لعنت حضرتي علي دخندن خدا محافظة بك إذا تابي وقتك حضرتي عثمان بو أوك بو خليفة شيء عمر بن عبد العزيز Seda. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه هو خليفة ربوي سبو شتما أموية راكد Ehl-i beyti. في آياته يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون مثلا خدا نهي فاحشات ومنكرات فاحشات السب واللعن وفلان والمنكر منكرات والبغي تجاوز حقوق غيره يعني وإيتاء ذي القربى وخدا أمرتك كون يارمي بأقرباء أقرباء أقرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فيتعالى وعظتك يميد هيك والوعظ خدا تفكر بكنوا جيبين يعني زمان حضرتي عمر بن عبد العزيز الشيبي عمر بن عبد العزيز معلوم بيشنجي يعني خلفاء راشدين حضرتي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وردودا أنا كتاب التبدأ بيشنجي خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يكجي أموية بيه أمامي توب قربانا يبن يعني يريا أمامي سبيكريا Müsaade seyir bir de hep telefonu mesela mı bugün? كلامك Ji İstanbul kerim ki khairatın. السلام عليكم. Aleyna aleyküm selam. يبارك بخير وين؟ Bixeyr selamet inşallah. برزمت سيداي مرهبو زكاة ساني جنبيكم مع الشيء هبه لي درن ناره. Evek. Bu okuyam pırsı bu. نا Ama hadi khudi bin khayri khoşide inşallah. Ji Batman'e kerim ki khairatın. Batman. Ez bavarım Batman'ı ne hazır? Nahir, ne hazır? Seda dibi jinka jinbi maaşevi teri jinbi devleti ki maaş kişi devan. مالي Dibi gel zekat için aç. أنا تبي معاش برهنا هندك هنا معاش ومثلا بيرك أجنبي دبك زاركي هبن تنبل خانية هاتنا إدارة بي معاشي دبن نابه وقت إدارة بي معاشي و زكاة لناش
ما إدارة بينه بana. Yani bizim büyütüye zekat insan nara neyse. Na biz ne bitiyor biz zengini anı değil mallar. Şimdi teke ama zekat mallar tse. Böyle. Mallar ki zengin be zekat. Zaman haç sınıfa da mallatının. Eri mallar tın yani hasını zekat da mallar tın şeyh işte. Böyle şey işte. Tüccar şeyh koyu gündana cidisam ile devam. Yani izberiyor zekat mali fakire ana hali hazır fakir miskin deyindar rivi jirabuna rivi lul küve telefon kazma pelepsin. Mesela berik نيفي ريد ماود بك زنجي مالي هبوزي نرجع مالي فقير لكن إيرو قرتي بان قوي تلفون كار اسمي إيرو حالي حاضر مستحق زكاته يعني فقير المسكين تبي فقير فقير مسكين فقير قد تشكيتنا مسكين تشكيت هلا إدارة هناك إيه ديندار بك زنجي ماجي كذبني دينا يعني زكاة ليرشه عامل مثلا أنكي مثلا جامعي إسلامي هنا وان مثلا أو مأموري وان توبدون زكاة توبتكن جوي زكاة معاش كمان وان شيء وكيلني يعني بجن بيتي بملتيه بشيغانتيه زكاة نار زكاة ناتشة قال وان الصرفي قرآن ذكر ليك جوانا هبه مساعدة سيدا بذهب تلفوني ما مواجه بقول جبات ماني كلامكم بخيراتن Selamun aleyküm. عليكم السلام Seydet hürmeti hoş varatşinim Suriye kimin hebum? خد جو راضي بكلامك Seydet diyam rahmet kir beriyam mehkeni berin. خدا رحمه وكبيت رجال المجا إليكم. يعني نظن أن تشبكن. جنا خوشي لمجد كده أنا خوش بو يعني أصلا هاد بيرام الزبيجم قال مش كم قبرة باش بده وقضاي خب كم يعني وباش بده. تقدير خدا. هالشيء سلبي بو تشوي والله جاري شو أما جنا در سريوي بو. تمام كان مسيدا خدا رحمه خلك إن شاء الله مسيدا برسل خدا شو راضي به. أما نتي خدا سيدا. من خير وخوشي ده إن شاء الله جموشي كلامكم بخيراتن سيدا إنسان كي تكري دابه بله بي از لسر خيري جوي كراي خلاص بغم از خانية متيبه از بكرمي از دريا ناوي خادي دا قربانه كي بدم أري ويتاوا بده إذا كتير خواني خوي كاتيا خانية خواه إجاد بيه تاوا إذا كاي شوكت صار صالة كاتية إجاد بيه من قوتية ومن ناداية اتاوا بدم يعني آدماد نكريه قوتية إن شاء الله دريا خادي دا كان مسيدا برسل إن شاء الله كان مسيدا برسل أما هذا خدا بين خير وخوشي ده إن شاء الله سيدا قول ديامن نخوش بيه بيستروي داوي دمك عردي بيه جان هالشي هبي جانتو نبيه لماج نكريه بكون نخوشي هبي دبي قلهم يشوكن أنا وقتك سيوتنا مشغول ميسي نفرز نواجبه وقتی هسیه هبه لگوری جمهوری واجبه یعنی به چای کار المسکه گرفت که وقتی نکر بر سیودا قضا لگوری مزنی مالک یکی نکار به دزمیز که نکار به تیمم که نکار المسکه کوی سیودا مای مالک به اوجیل سرمان نفرزه تبوی های سر کانش کی تبوی هوا یعنی مثلا لمیز بر کسی و نایکره نایکر أنا مثلا لمیز تری به خشوع به نیت به اخلاص و تقوی از بر کس نکار بر کسی و لمیز بکه أما مثلا صدقة بدنج برفا يعني صدقة بدنج دعاء بكن صدقة دعاء حتى خلنا قرآن إن شاء الله كان بروان جنايوان عفو بن حسن صدقة يعني فايدة يبرها يعني سيدا قوتي اسكري ذكري ده وما مقودي إن شاء الله اسكري خلاص مدكم خاني خواه ازدرا خودي از قرمان کی شرجي كم إجابة أنا بو تشجيره وشابك أنا كو إن شاء الله زي قربان كشريكم نابه فرض نابه واجب ne dezi mesela karına da lakin cerhe zarar bin. İnsan ki sadaka ki kurban ki bezi bidim o ne de dibek zarar evine biraber kar ve kuvvete yürüyece yani kingi giyse bir kurban ki bir de sadaka lakin ve sadaka sünnet hem evcib kıl hem beden ciranı fakir yani. Yani mesela ne çadak da kurban şarjı ki? Kurban na. Ya kurban ki urfamada ve kurban ki sadaka gibidir. Pırahne mesela khani aliyetkin tel sar khani hayvan şercetken beri. Ya khud mesela khani ki dikra ya khud araba ki dikra tel hayvan ki şercetken. Öyle khani dersin. Abana sadaka ne yani. Ne bir batı gibi kaza belayı. Defa bela ne peygamberime be as-sadaka tu tedfa'ul belaya. Sadakat ve defa bela. Ana mesela insan tabi khaniye arabana malu mülkiyet ki ziyade çeydi be. Memlekete medeci yani خوزیه هی مثلا جعف هنه نظر هنه بلا هنه اف صدقه دفع بلایت که دفع نظریت که
دفع حتى مثلا Peygamberi melve as-sadaka telfa'ul belaya, as-sadaka tezilu fil ömür. Emri insan ziyadet ki belaların seri insan zayıf bimre ama sadakayı belaya defat ki emri yudiri. Kaza radı. Peygamberime hatta aleyhissalatu vesselam diyor dav merdakum bis sadaka. Ve tedaviyan nakhaşe xob sadakayı bikin. Ana pır nakhaş hene mesela hatta alma tecrübe kiriye bir vakta ki merif sadakayı da sadaka ki pari baş. Hatta bir teda deste fakiri be ya Rabbi biniyata falan nakhaşe min şifa jarabşini kesin Xuda şifa dişi. Böylesine. Duvi vakta dayını da ana dayını da hatta dibe car ki mesela ki zengin hebiye yani çe alim ki persa dibe nakhaş ki mehe sabi ki mehe mel bütünü doktora vigeran diye te derman u ilacını başına biye. Dibe istirahat gibi bizim her dibe sadaka gibi de sadakayı baş vakti teda desti fakire ve niyeta de nakhaşin baş ki. Ev yer çe sadaka da dedi başına var. Dibe alimi dibe valla sadaka da başına var. Mali teçheye dibe jev dibe nira mal ki prate sadaka çida olam daha plicu çen kilo birizda. Dibe na sadakata gel guri zenginiyat be. Guri tişki baş be. Dibe hara paşa taksiya ucar gitti jize pliç bike o car gitti jize birinci bike o bir de fakre vakti etti aviye bine eviyat çe o saat kedde de vallahi yine ev iş sabim çu hatta bir salacı işacı ne dik yani. Yani çık peygamberi megotiya rast be. Kumgok peygamberi bikin Xuda Teala aynı tedaviye dişine. Selam müsaade bir daha telefonu men ama bugün. Ankara'ya kelimkom khairatın. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالك مش خوجة هي. بله. اما قربان 4 حبا ساندیه یا برای خود را بیجم هنک فقیر زاد نود بنگل و قربان وان دکوه هم بیجم صدقه ریا خودی دا یوسا قربان وان نا که به پری وان تنه Ya kadına buna ortağı ve. بله İkamet edip pırsın inşallah. بله هلا کافرس که عباس صدقه ریا خودی دا یوسا عباس چمچه تو بکن İkamet edip pırsın inşallah esede bersivayı bir de. بله Hayvana mazın da ایبارا و ببینه بخیر Bixeyr selamet inşallah. Serçava. Diyarbakır kelimkom khairatın. Diyarbakır ne amadayı. Böyle Seda. Seda dibe me 4 haba em bune ortağı hayvana mezine. Ve tefahmi. Ya dibe vani kuhnek bune ortağı mı? Maddi duruma wana kuvak mezhebi İmam Şafii kurban wan kevet ne var ya xey. Meli. Dibe gelo vana beja kurban yacib kır sadaka başı. Ana ilk yani kurban enek vacib ne vakti bide kuvvetay biksi bide kurban kabul dibe. İcari vakti ku kurban ekbed ida kurban da ve şus sadaka ve hem kurbanı. İcari ku tnebe bide yani çımayı sıkıntıya bide yani. Yani viyad bir şükür yapı ve gölber niyete kurban diye şarj ekin ya sadaka diye şu vakti idi şarj ekin. Ana vakti ku Şu kurban. kır yapı ve çiğ seyda. Şu kurban onak nezir ve şu karım bakın cemaat 3 kilo cibidin fakir tab karım bakın. Yani kurbanı ve sadaka yaji. Yani kurban hem sadaka. Lakin sadaka ne be kurban? Gidip sadaka bide. Yani mesela Yani kurban kebeş o grava sadaka hiç mine. tabii Sadaka ama kurban abi. Ana hikmetik de ida kurban da beni de ida rojiye da fıtr dayin vacibe bu hatırı kalp hoşkına fakire. İda kurban da mesela kurban teşeccüken hem fakir kun nezbe fakire kunna nezbe fakir zengin tabi ya ciran bütün insan keyf hoş bin eviya dedi ve id keyf hoşi ki ser umum insana. İcaz berviye ve bira hem kurban ev bikin vakti körüne ve şu sadakacı hesap da o bu khozun. Mesela tabi kurban ve illa gere hinki bedayınca der var fakir ara. Mesela İmam Hanifi qannadinci tabkhun çeydi be. Vakti ne nezir be. Ama mesela İmam Şafii de ولو Hanifi halkı kavurmak. Kurban şerifin kavurmu da. Tabii anasının meyce ne rojiye ne hacca ne zakata. O da kurban ve benim dedem de kurban veriyor. Yani kurban ya bu uygunu nefsiyeci. Yani tabii mesela İmam Hanifi ne kusad ve İmam Hanifi saat ki pırmasını yani cib serserin be.
Lakin tabii İngilizce mesela lemeyici rozu itaat giden kurban ede. Yani ana kurban İmam-ı Hanifi bir tane gotiye vacibe. İmam-ı Yusuf, İmam Muhammed bir sünnet ama sünnet ki nizi vücubi. Hatta İmam-ı Şafii, İmam-ı Deneci. Lisar kurbanı yapsa sekiniye bir sünnet ki nizi vücubi. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diye ilk roza, ida, kurbanı, karba, kurban gibi de ne de bir ne camiye mi? Hatta bir de adet adayız goverin ber camiye Juan tekbir, wan dua, wan İsa koydu. Ala umum insana afiyet ke çünkü deri afiyet ve de roza, ida, kurban ve Ramazanı yani deri afwa Xuda vede be. Hatta vusad be yeki ku roza, ida günah kibke havid haşşeder huzura Xuda da ke. Çünkü vakti deri rahmeta Xuda ve biya koydu. Ala günahkara afiyet ke merge evrod bi emriya Xuda ke. Şey içkiyat, konzam içki. İşte bervi havay yani mesela insan yani godeki karbe kurban isterce ki ne kebra ne yiyeceğim yemek. Tadiye bir nizi kara nizi vücubi. Mesela silah da telefonu mehne emanji begirin. Aya keminci ağrıya kerem kum khairatın. Selamun aleyküm Seyda. Aleyna aleyküm selam. Seyda pırtaki muajı habu. Bele kerem ki. Seyda naha az kama işe devlet ekida. Devleti şoförti. Anha cem parat khazın. Mesela de bir para bir diyen mi paşe tart nevişi. Bele. Yani hakikate gelo. Yani na hak mesela imkatna mülakatı. Mülakatı cihaz derbas ama de bir onu para binemem. Para binemem ya da bimeyişta. Kamisi. Anha az para bimme eva yani halal ya ne halal. Bele. Kamisi da pırsı inşallah. Tamam. Vakit pırsı ya bu. Seyda. Nasıl Seyda? Şavabina hoş. Ben de khayri hoş ede inşallah. Diyarbakır kerem kum khairatın. La da şey melen var sorumuz vardır. Buyurun. Hocam eşim çok küfür ediyor. Küfür. Anam babama. Evet. Bunun hakkında hoca bir şey diyebilir mi? Dinliyor bizi. He? O da dinliyor bizi şu anda. Yok, o yok bir şey. Dinleseydi belki istifade ederdi. He. Tamam, soralım size inşallah. Bir de ondan habersiz bazen para alıyorum. Günahı nedir? Vermiyor. Evet. Seyda'ya soralım inşallah. Tamam. Allah'a Evin emanet. ihtiyaçları görmüyor. Görmüyor, sen de onun cebine alıyorsun. Allah'a emanet inşallah. Ebu Süfyan Han mıydı? Ebu Süfyan Han mıydı meşhurdu diyor. Ebu Süfyan. O da yarasa ben gizli. Ebu Süfyan cebinden alıyorum. Seda bu şoförü daideki devleti isketme imtihanı bu karji aniye ve belli bir hayat plana diyemin o tedest bir iş nakit. Belki bir dünya kedina. Dve gelo mülakat cer baskiriye. Böyle. Dve gelo perez bidim helale edigrecer haram çavay. Hani insan ki küpkeve işki. O bir Müslüman ebreyme mesela mülakatı kazanç ke ya kod sınavda kazanç ke hakiviye. Hakiviye vakti ki ne dene ki bu hakiki elde ke pere bir de jvira günahına. İlk destini jvira günahı harama. Lakin evya hakiki destini. Tisma pere cedistin. İca ev devlet seri hatta bini usabiye. Yani %90'ı hatta pere ne di tenakin. Zlandı hadi gönset. İcaret para bidi yani hakiki destini iştara günahına lakin ama edigre haramı ağır digre. Size dibe zamen per çiktki. Burası ve Suriye bir Türkiye Seyda. Evet. Dedi benim kocam bana çok fazla küfür ediyor. Evet. Şimdi küfür edenler bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor innallâhe yubgidu beziyel lisan. Allah-u Teala dili bozuk olan, küfürbaz olan kişileri boğz ediyor. Hatta Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadiste diyor, kıyamet günde en bana komşu olanlar, komşuluk yapanlar ve çok sevdiğim ümmetimden kişi olanlar, yani ahlakları güzel olanlardır. Ve en çok boğz ettiğim kişiler, benden uzak olanlar, dilleri bozuk, kibirli olan insanlar benden uzaktırlar. Yani bir insan, yani biraz önce biz şey ettik, yani Peygamber diyor, sizin en hayriniz hanımlarına hayırlı olandır. Şimdi bir insan hanımına, babasına, anasına küfür etmek, yani bu insanlık mıdır? Yani dolayısıyla Allah-u Teala diyor, min ayat yani halakalakum min enfusikum ezvaca.
لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Allah-u Teala'nın sizin üzerine nimetlerinde birisi Allah-u Teala sizin cinsinden size kadınları yaratmış. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Siz kadınla sünneti olasınız. Şimdi kadın haydi ölse ya girse babasının evine girse sen tek olarak kalırsan deli olursun. Yani şimdi bir insan kendini vücuduna küfür eder mi? Kadın erkek için bir vücudun bir parçası oluyor. Sen nasıl ona küfür ediyorsun? Evet. Nasıl onun babası, ona annesine küfür ediyorsun? Yani günahkar oluyor mu? Günahkar olur, büyük bir günahdır o Allah-u Teala. En çok onlardan bahsediyor. Hadis-i şeriftir. Böyle telefon kelime sakatiye bu galo. Jibatmane kelimkem khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim bخير ve selam ve rahmet secarete. Bخير selamet Hoca razı be kelimk. خدا جوازی و سوال که من سیده هم مساعده و هذا بله دروش سروش شنده خزوره من لگنده قرطلان او آفیدنا خستخانه و قلب قریزی در باز کرد اجا عین شواق و قلب قریزی در باز کرد ساعت دورات دو شوه خبراوی ته اشتا خسوا من و کره خو او تل دچنا خستخانه بوکاوان و قیزاوی المارد مینن و پشتی گو او خبرت در سنه پارجه دمارن گواه خزوری من الحوشه خیلی خوصیست که جوان در بچک یورو ساو جوانا چید بد چنه اودادن جیدلرن دیسا الحوشه پنجره ون خیلی خوصیست که yani bir carta cara usa aynı dakika ولو بدنا الشاهد جرا tabi evina mesela henke godara falan bakın majwan baver kir diye makhuz zana seyda bir pırsa ka ev avkaviçi Meriye ama. Sağa. Ama bitkisel hayat eder. Hadi khasede yani. Evet khasede bega. Kâme seyda pırsa inşallah. Khuda jwarazi ve khayr خوشی de inşallah. Khuda jwarazi. Seyda gozlame min peran adamın. Jo mesrafa mali. Eji beyiznavic bir kavga etkim. Çok iyi. Türkini mi? Evet Türkçeydi bu da. Ondan habersiz yani ev harcaması için para vermiyor. Ben de parayı izinsiz alıyorum. Şimdi bir kadın eğer kocası onun masrafını, çocukların masrafını para vermese o masraf miktarıyla kocasının cebinden ondan habersiz çıkarsa o günahkar olmaz. Caizdir. Çünkü bu vacibi bir haktır. Bu vacibi eğer kocası yerine getirmezse hatta bir yani kadın... evde yağ yok, şeker yok, birinci yok. Yani şimdi bir şey olmasa bir kadın mesela 3 gün sabır edebilir eğer kocası onun nefakası vermezse. 3 günden sonra boşanmayı iddia edebilir. Dolayısıyla eğer varsa içeride ondan habersiz para olsun. Başka eşyaları habersiz alabilir yani şey yetecek kadar. Onların nefakası. Böyle kendi geçimini sağlayacak şekilde. Evet. Size mesela gazuri xogo diyorum bakım edeye. Çünkü gazete düde şevevani keşkay bukay malmane. Bana bir şekli mal dedi, havşi dedi. Ola jivara am tişkin karım bezi inşallah eğer merfki salih be alameti qanciye. Lakin nas salih be berwan berçavi on saçib. Yani salih be qanciye. İnsan alameti qanciye inşallah. Ana kumribiya yani Huda Azze ve Celle bir şehit namirim. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sebilihi emvatun bel ahyan ve lakin la teş'urun. Yani ey kuddumren deraya Huda da merine ve insannak ne umrine belki saqla manuvi saqya ve inkar fark bikin. O ilm ki liba Huda. İza tabi insanın şehit karın nişane merbidir. Çane akrabayı khubdun filan. Lakin ya tabi madem ki hisaqa dibe necvan kısmacı icari bu kadar zane. عملي قنجبة إن شاء الله عملي قنجية أنا وصابر برجع يوم صار شيء وخذها بيرزا من كان تشكيش. öyle. Seyek kurban li lazım be kubede o ne de. Hükmü hiç şey. Yok şafiyeti yani. Mezhebi İmam Hanifi de tabii şuvacibe kune de peygune kare. Ama mezhebi Cumhuri İmam Şafii, Hanbeli, Maliki hatta İmam Yusuf, İmam Muhammed peygune karla ne belki sevap ki mazıl mahrum demine. Yani ben işte ev Sen mesela sünnete Hazreti İbrahim Karabiye korek şercek ve ana mesela ben nüske hacı privi fiili Hazreti İbrahim'in evli menay. Ana kutliye şeytan deracimine. Sehab kort ke şeytan hene. Hazreti İbrahim şeytan khastek Hazreti İbrahim bakapine. Te çağ korek şercek ki bitakhun ki diye. Büyük etiye. Secarat ya peşe her secarat Hazreti İbrahim racman diye. Jibu ve
fi'la Hazreti İbrahim sağ min hatta kıyamete şerefes Hazreti İbrahim ra. Ana ro limi jberwi diye emde limi Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve kema salli ala İbrahim ve ali İbrahim'e. Yani Xuda Teala ve şerefek de Hazreti İbrahim paniku ita'a emri Xuda kiriye. Xuda Teala Hazreti İbrahim bir çi imtihan kiriye. İmtihana kılanıyor. Bittene Nemrut dünyayı ki rubini emri koy. Gote harici İslami dahi bal İslami vakti. Hazreti İbrahim İslami okudayı Rabu. Hazreti İbrahim ki babaya ağır tiste kuru hayav tibi. Bittene o tarabi dava inkara mesela devam etki o dava İslami ilmetki. Beni ani ki Hazreti İbrahim babaya ağır Hazreti İbrahim lehava bu. Ve Hazreti Cebrail kuhandaki gote tezki tebmine وأما إليك فلا أما بالتوت احتياجي متنا بلا أوقات توكل يسر خدای بار يقول بيجاس خدا را بيجن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل خدا كافي منا وقنجي وكيله خدا تعالى يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أي آخرت بس صرما وكيف سلامت نفس صرما كده حضرت إبراهيم بهلاكم سر إبراهيم ده نمرود بس يشان رابر كيف آخر كي مازن كربو يعني أوجن كارو نيزبون جا چو آسر جیکی بلند گوکا سری چیه زهرم حضرت İbrahim çayda çizgi eser ki maya nama şevud diye çabiye niyetova dolayı tabi avu ma'sekil seri diri liberi zamanı ki o meyvetin Hazreti İbrahim şeydikho di fahm kirku vallahi yine eftişki maneviye biz Hazreti İbrahim'e gol ne tıkarşi ve ne eskarişte Hazreti İbrahim'e gol na vallahi ya teveri bir dini Xuda baveri bini ويجي işte برنامج حتى Xuda Teala beni dava Xuda diyor ki Xuda Teala bir kermeyse يبر هلاك. سيدا قربان المدرسات دي مدرسة مجانية معلوم. يعني لون شناش؟ أنا قربان جربي داين شخصار فقيرة. يعني بسي مدى فقيرة أو فقيرة أو باراقص خرا بكن أو بكن سخو هلينون بين وقت دنيا يعني قاد بكن تمام. جرس شخص قبض بكن. ماله. سنة هذه مدرسة فقيرة وكيل. مدرسة فقيرة وكيلي وانا جوانا قبض بكن شيء ده يعني. أوجي جازة. جباتمانة كلامكم خيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدا سوري كي هي. كاد دنگه ده پر کورته دنگه خون کی تلفن نزی خون کی؟ سوري كي هي زي من برسيا سيدا. بله. Vega mesele ki yani bıçak yok ama disajı mrobbeja daha çetre. Ka kelam ki. Vega yek tkare mesela zor jinte berdan. Bu zore jinayı bece berdan. Ka mesela person. Bu kadar person var ne? Na Xuda jorazi be. Ama hadi Tamam Xuda. seyda ki. Ben de hayır hoş ede inşallah. Sida bu zore jimberdan değil. Ana ikrah şeriat adı ve mesela bir ikrahı bir cebre bir zoru insan için haber de geçerse naybilen. Mesela İmam Hanifi adı ve geçerliye. Mesela tabi bir ikrah var ve yazı tabi kuzum ya teşne haberdi. Yazı da korkum ya azakite mühim ya malete ya kod insan gidip parça eskize evladete zarar bir girme hatta haps ki az bir sal haps dedim de 10 sal evci tecriye ve tersiye haber nayberdan. يا مالك برجدوي خاني خلا فلوسي زبان حساب تبكم بفلوسجي او فلوتن بيع بطاله يعني اكراه الشريعه تجارتي وتن لكن ماذا امام حنيفي دبي ترجعك بياز تبكم انت شنو خبري شنو خبرتي بردان چمكي نابينك رحي خدا وزن بردان دا ترجيحه رحي خد ككني رجينات بيلاقيها لكن بتون جمهور عالمه نايبردان دبي نايبردان çünkü peygamberim megotiye la talaga fi iglaqi iglaq yani insanın gücü kuvveti akli cebistanın talaktın çünkü din ve evciysa yani lakin mesela silsiler takım hendik yani ikrar ki nebe yani eziyet ki ziyade o beyat berne diye zefi tisip tebkin berde teyberdan. Gere ikra tadil gol şeriatı zarar ki pari mazlum beyani. Bele. Cebir yani. Jibatman mesela vesile eknaj hazır. Jibatman kelamkum khairatın. Jibatmani? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam kelam kan dengi ve timin. Seyda Suriye kem bu Bele. Seyda İsal kuraklık bul. معاد بيجارة كربول ومقابك دا قلمي خوي
Felek de avda ne ma abagdayı. Biz katayı şavab karbi bidir. Ve carek tane avda. Careki ma avda Seyda. Kamil Seyda Pırsı inşallah. İlk tamam Seyda. Emaneti Hudaya bin khayri hoş. Suriye kemeydi ji Seyda karım pırsın. Bele. Bele kelam ke. Seyda ev ji toqi mara xaniyek derketiye. Bele. Lisser enflasyonu dibin her halde. Farkavit sin. Enflasyonu çoğu Seyda ne belliye ve çidere ayda bir falan. Bele bele. Farkavit sinin. Kamil Seyda Pırsı inşallah. Malava. Emaneti Hudaya bin khayri hoş de viyaj temaşa. یک تماشا که من ده امیجی بگیرم و ده یواش یواش امی برنامه خواب دایی بینن. جی خوجا علی کلام که مخیراتن. کلام که خوجا علی. السلام عليكم سيدة. علينا عليكم السلام. سيدة خير تابع ماي نوبة ملابتي ماي كرمان دوغو كناي دوغوي. بله. أبا إسقاق هيا قالة سيدة دبيجن إسقاق درست نينا قالة دبيجن درست تاجي خير تابع سيدة ربشي. Kami ortayı bini inşallah. Kami Seyda Pırsın. Amaneti Hudaya bin de khayri hoşiyede inşallah. Devam bine hoş. Ser çaba, ser çaba. Evci temaşavanı me dایی bu evi şevi. Seyda go معرض جادایم دست بکن. معرضه خو آو دایه. Yani. Gelo dibe zekatayı çabe. Ana şer'an insan mesela art ki tkhumba veji ki ev baran ti khudala baran bari ne uj dahaya ki zekat. Evet. Ama ku baran ne bariye ev peri xo ave avde. Bele. Ev bistiye ke visakh. İja ku hingi baran vere o hingi ji be avdane vere bazdaya ke. İja tabi evde micar ki avdaya. Ku bu cari bi kadar ku cinivi bigire biraz bazdaya ekbed. Bele. Ama per mesele çube? Perzede masal bu be yani ev bisti karım dine. Sen mevzu telefon nagr burası ki ısrar kedbe galette kem beşler bin pırsa pırsın ama juvani kelam kom khairatın. Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam Suriye kime sormuşken? Bele. Hocam şey zaru kime hana kulamata be? Hocam salih. Hocam زرامم دژین که مثلا کرفت که ما خواهی نکه گل ما خبر نده زارو که ما خواهی نکه یعنی بله احتمال دیگر ما خبر نداشت من یعنی باش نه یعنی هر türlü şeyan که مثلا سبتم تو بیده چم راد بیجی کام مثلا پرس انشالله لو مجد که لو مجد که لقدی خو مجد که خوارن مارناوان جلیوان İdaravan. Ne tut işte şmerene gelme haber nada düjü hatta düjüne dayı babamıt ki düjüne almat ki yani mara baş nine tür hatiye nada tarzaru kanji maji yani ton egzilemiş navabi. Ka mesela pırsın inşallah. Mesela haber gelecek ki vejitme yani bu ekvanada tamru. Bele ka mesela pırsın inşallah. Başa خدي Amanati Hudaya bin khayr ve hoşide inşallah. Bir daha Seyda khayr xazaru ki mera duan ki İnşallah Seyda dua ki inşallah. خودش وارد دیدن Amanati Hudaya bin khayr ve hoşide. تمام خوش سر çava. Seyda gotoqi khani tecekedi me fakan enflasyon sin çoğu. Valla İmam Malik İmam Yusuf fetva den ku bini enflasyonu da ve Dibe. zarar nakin karınız kha bistina lakin siyatir ve faiz. Bele. Seyda go isqat henek dibe henek dibe tünne ka isqat dem çok. أنا إسقاط معنى سقوط يعني إسقاط كان على الجانب ده لما يجي روزي وحج وزكاة ترسل سانقد تشكي ساتنا إسقاط كفارته روزي وصوندا يكي روزي لي بوبا فرض مثلا چه سفري او سفري ادي روزا نگه نخواست که دی باس بیه روزا نگیره و کفارتی گره بده بله yani gere o yani الميج تنه اي sonda روزیه بله اگر soncu خوربه بود مثلا insan hayata خودن neyle pistimir çetire gere sağlam bide Peygamber Aleyhisselam dibe yani sadaka kmed hayata خودن bu sadaka pistimir yoksa o dala kandın o atay dimin kevran çıkıyor satın o kafar الميج خودتونه yani وقتی من براستی تماشاومه دایی ısrar کد برنامه‌جی sen ki pırsaycım şende kapsagının گو باس کر گزارمه من گو تعدیل مد کلمه مزنا که خبرات ده جمینات ده شش هزار کیم جهل واجی مزنا که نه خبرته جی دبی گور سیدج من بچه أنا معلومة بريج يكيني في ساقو
قم سامري من وصازان بوس خو ما خبر لا خبر ثاني فيها تشكيدنا وك لوانج إذا ميزان لوان ميزانا كشخو بيرك يوزرام اللي ميزانا ككارة دعوة بردانا خوبك إذا كساركي مصم بن أو ساركي بلا شخاب خبتن أو كارنوي محروم كجمالش خوبك يعني إنسان يعني پیغمبر می علیه السلام آن صبیه صبی سر دیو باور سر باور خسن واجب قوتی و نفقه و حدا تربیه و هر چیز و امدوان اذا کو او اخلاق سیب که او نیارتیب که صبیه خورا نیارتیب که پیرکا خراب که اویه که بدن خراب که یعنی حتی پیغمبر مد به روز قیامت ان اکبر ازوان حستکم و جیانی من جنت ده ای اخلاق خوش وأن إيكو برا أزوان عاصم أزوان نفرتت كم يسمى دورن إيكو زمان بوزخن أخلاق بوزخن بكبرن وأخلاق ونخوص إذا أخلاق نخوصي حقي زاروكو بيركي خدا يعني خدا البيركي وبرحمة يعني مزاج إصلاح نبي كار دعوة بردان يعني كار دعوة بردان كو الصبر يجيك ابن بيغمبر مدبي تبي حضرت آسيا بيركا فرعون بيه فرعون ومسلمان بيه فرعون آنيته بأزيت وبإشكنجي والبر طاب دست ونجي يجريده وكبره دست البدني حتى رحمتك حتى سويش خدات خصي عربية مقام من الجنة يعني الإنسان يمدي خدت على مقام الجنة العاصمة الإنسان ده كيفات كندوي حاله كنت بني إسكنجة فرعون ده مدقو دينا وتدري في حالك تسير إسكنجة تجا وتكنا ونزان يجوا تكنا أدبي يكي كميري أخلاق سزبة أو ظالم به وبرحمة بشفقة به والصبر بك الدوام بك خد على خير حزي أصير سير خير إجا توي الصبر بكي باشر نكيش تاقي داري ولي بردان شش حب زاروكيتا أو جنابه أو بخير زاروكي الصبي معظم بفن دعا بك زاروكي خلا دعاية ديو بابا زاروكا روكيا پیغمبر متیان را زاروکی ده صالح بن در سیج و اخلاق سیزی بابا خالینه که بابا ما چه اخلاق سیز و چه پیس و نجس بو ایجا او شتراج دیاخراج هفرا باش بلی انشالله ایلریا و استقباله و تشکی خوش قد چه بگیش مالا با آبا خود جارازی بین انشالله خود جارازی بین تماشاوان هجا دم جمعه هاتو و قطعاندن مهاتیا دایا دم خواه حيا هفتي جدنا ببنت خير خوشيدة أموه أخوة تسبين ربي العالمين خداي تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته